Assalamu alaikum i pozdrav Raja. Pogleda sad, izbacio tuzlanski ba, maleni punč majmun osvojio internet. Nakon što je ga njegova majka kao ostavila, on je našao utjehu u igrači Čimpanzi. 1000 lajkova, 1000 komentara, svi portali svijeta prenose. A ja se pitam zašto djeca Palestine nisu osvojila internet zadnjih 75 godina. Zašto djeca koja su odvođena, silovana, koja su bila trgovina, znači roba u trgovini ljudima, zašto oni ne osvajaju internet? Zašto te teme ne osvoje naše umove, ne osvoje našu svakodnevnicu? Nije to ništa depresivno, nije to ništa crno, nešto da treba da se ugasiš. To su stvari koje trebaju da te upali, koje trebaju da te oči otvore, koje trebaju da te probude, da ne možeš da spavaš, da ne možeš, razumiješ, da tražiš odgovore, da postavljaš pitanja, da se buniš, da izađeš na ulice, da objavljuješ unatoč cenzuri. Šta je bilo sa djecom u Brčkom? Koliko je bilo? 30 i nešto djece. Šta je s tom pričom? Gdje je nestala? Šta je sa djecom koju su odvodile policajci u Tuzli? Šta je s tom pričom? Gdje je nestala? Šta je sa Epsteinovim fajlovima i ostalim? Niko ne priča, niko ništa, koji je samo vrh ledenog brijega. Šta je sa svom korupcijom? Šta je sa svim ovo sad što je se desilo u Sarajevu? Tragedija, ali ljudi, samo jedna u nizu. Samo jedna u nizu, jedna žrtva u nizu, za koji ćemo izaći, malo se pobuniti tamo vamo i posle, šta posle, gdje su bili protesti za JMBG kad je mala nije mogla na liječenje zato što nije imala matičnog broja, to se sve zaboravilo. Gdje je Memić, gdje je Dragičević, gdje su svi ostali, gdje su sve te tragedije koje dođu pa prođu. Ljudi, kad budemo mijenjali nas, promijenit će se sistem. Kad budeš promijenio svoje shvatanje, svoje viđenje i svoje sve, promijenit će se sistem, sve će se promijeniti. Dotad, dok si uninan, pa eto, nije nije se meni desilo, razumiješ, nije se tebi desilo, što ne mora da dešava se u komšiluku, ne do Bog sutra tvoje dijete, moje dijete, 5. 10. Bilo šta, trgovina ljudima, droga, te skandali, tragedije i sve ostalo, ljudi, dozovite se, kakav crni majmun i ostavila ga majka. Kakav crni čimpanza igračka. O čemu mi pričamo, ba? O čemu mi pričamo, molim vas, o čemu mi pričamo? Upamet, narode, upamet. Svako dobro.